mara vhathu no vha na zwone uri mukosi ne ene muṋe ahuna muthu o destroy career yawe. Ene muṋe mukosi o to destroy career yawe ngo nyaga u compete na Makhadzi. Ngabe mukosi atende atende u vha close na Makhadzi, a lise zwithu zwawe zwa uri hey Makhadzi o ntswela track, Makhadzi o ntswela mini, a si ntswele mini. A to tenda uri yes Makhadzi she's better than me, ndi muhulwane kha nne ende ndi nga si vuwe ndo vha kha level nthihi naye. Zwa ḓovha zwiṅwe zwithu zwavhuḓi, maybe na feature a tshi nga mufha mara ngo u nyaga u ḓi itisa, ngo u sa nyaga u thetshelesa, ngo u nyaga u ḓi ita ngo nga ri iwe wa stubborn, zwo khakhisa career yawe. Kha career yawe yo fadalala mukosi o vha na potential o vha na potential yoṱhe, talented u zwoṱhe but u sa tenda like ngo sa nyaga u pfhesesa, a thi pfhesesi why o vha so mukosi. Ende hu na zwiṅwe zwithu zwe a si zwi vhone mukosi every time vhathu vha tshi mushumisa to get Makhadzi. Ni a ḓo ndi khou zwi amba musi vhathu vha tshi mushumisa to get Makhadzi, ni ambula prefix a si khou fhiwa feature nga Makhadzi, ho shumiswa mukosi u waniwa Makhadzi, ende zwi nga si vhe zwo shuma. Then after that kha Ganamo nga King Nanda a shumisiwa again uri hu waniwe Makhadzi, ende zwi nga si vhe zwo shuma. A dzhena kha dzi midi PR a khou shumisiwa, vha musakadara vha mula tshelede ane a khou pfha nga ri hai ndi khou shumisa Makhadzi, but na u khou shumiswa ene uri vha mu seke out career yawe. Khezwo o no sokou fadalala zwithu zwo zwi sokou ṱanganana. YouTube channel, una YouTube channel mbili, iṅwe na vho 17k, iṅwe na 6k, a zwi pfhali nga nḓila ḓe. How come naye kha Spotify ndi zwezwo, una zwi Spotify zwivhili, iṅwe yo fara Maanḓa, iṅwe yo fara bonasi, zwone a zwi pfhali. Dzi track dza hone dzi uniwa nga vhathu vha sa fani, dzi copyrights ndi iṅwe ya ngei, iṅwe ndi ya ngei, ndi zwithu zwavho zwo sokou ṱangana ngo sa pfhesesa. Kanikani u dzula na zwikanda, he Makhadzi a si ntswele track ifhio, he u sa ite mini, wo itea gai, u ni tswela hani track hoyo muthu, u khou ni tswela yone hani, zwi tou vha hani uri muthu a ni tswele track. Track bina a zwi simple muthu a ite, a zwi simple na luthihi. Mara ene muṋe o tou ḓi itela uri zwithu zwawe zwi vhe so, because of a thi pfhesesi uri a tshi nyaga uri rine sa Sifene ri ite mini, ri choose ene u bva Makhadzi. Zwi nga si vhe zwo itea hezwo, ri nga si vhe ro choose mukosi o bva Makhadzi, ri ḓo choose Makhadzi. Mukosi u ḓo dzula a number 2 when it comes to that. Makhadzi ndi muhulwane, mara ene a sa zwi pfhesesi hezwo zwithu. Ene o vha a tshi vhona u nga ri dzi fans dzi tou ri dzi choose between ene na Makhadzi, and ri tou ri choose ene, and which is totally wrong. Ri nga si vhe ro mu choose ngori a u kha level nthihi na Makhadzi. Makhadzi ndi muhulwane, Makhadzi she's a hard worker and u ḓo vha talented. And ri nga si vhe zwi nga zwo vha, there's a difference kha zwo zwithu. Hard worker u ḓo vha talented, yes she can come, she's hard, u ḓo vha talented. O ḓa na track bonus ya vha i khou dia, why after that track why a songo punḓuluka? Because of dandeli a ḽiho fhethu, ha kona like zwithu zwawe u humbulela hanefho, like there's no, hango vha hana zwi strategy zwo planela phanḓa. Brand yawe from the start a i ngo bva yo structure so uri okay dzi plan dzanga, this is a monthly plan, this is a 6 month plan, this is a 1 year plan, this is a 5 years plan. Hana those plans ane tshawe u vha khou dela hanefho for the same time, and which is wrong for that is you have to think ahead and I'm humbulela phanḓa. Now anga si kone even uri a ye kha Makhadzi a swika ri u khombela feature, koni khou zwi vhona zwi vha zwi khou bora hanefho. Khavhe a vhe a muthu wa vhukuma wa humble, a tshi nga kona u ya kha Makhadzi ari excellent khombela feature, maybe a tshi nga fhiwa na feature no, but a nga si kone u fhiwa feature because of zwine a behavisa zwone. Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwo ita uri career yawe i fhedzisele khou nupela. Yo nula court, ri nga si ambe wana fhethu even now a zwi ḓo konḓa even hit a si zwithu zwine zwi simple uri muthu a zwi wane. So ndi muṅwe wa muthu ane ri ḓo sokou ri ri naye ende
ndi artist nnzhi dzine dza sa ṱhogomela nadzo dzi ḓo nwela khothe khongwana. So muthu hezwi a tshi ita zwithu u thoma a ya denga artist, ri a denga a ri sokou dzhoina zwithu khongwana. Dzinndwa dza vhathu vha tshikulu a ri sokou dzi dzhoina khongwana, ngori u sala u muyani hune wa khou sokou dzhoina dzinndwa hedzo khongwana. So ri tshi ita zwithu a ri denge sa dzi artist uri matshelo zwithu zwine zwi ḓo mbuyedza naa.